Abakuru akurwa Ministry ya Mizi no Bahangwa ubu barukurabira mu project ya Albert Water Management Zone babwina barukurinde byo Bahangwa district inkakabarore Kamwenge Ibanda kazona Kitagwenda hamwe na Cyenjojo zone zirukuraba mu mjera gwampanga kandi babashabiro kwebembere hururu yo kugurinda abantu turiyo nitugenda nitweyongera kandi encroachment abantu bariyo ni bataho mugera ni bahinga mu banks zo mugera kandi amizo mbwire bo mission gabaso butatumara twatutagumizemo na intervention zezi hamwe na communities zazita embracingire intervention zezi kureba mu twa conserving amizi agagitu kwetagisa twenda ntwetaga amizi turengera kurinde byo buhangwa abandi bakitahirire kurema ibisiri okubyara emite yetasemerire okubyara hamyegego yekisaru ikinze kituletire ikizibe cyamani abantu bakweyongera ubwingi nibanaga kasasiro na nambere etasemerire okunagibwa hatenjiro bwe kugwa nesombera kimu ebicupa ebivera ebintu ebitarukujunda byona nereta nerunda mukisaro hona batura bashabirwa kumanya umwuga gwabo umukurindo mjerogu no kumanya umugashogwa amezi nuko umuntu tashobora kuomera atayina amezi kikuru muno umboneze uwo muntu na doctor nakugambira leta estalhansi yisata ikrokim nuko rengeho umbiri gwa kugwogya uburufu bwona burugemu nuko yomere kurungi gasha kwa Gilbert Muhangs.